November ni som paruk ania janin hi hei janlai dar som panni apel toa tuna voice recording kanti mekla hianin chuwang chuan November ni som paruk angin kan han soya breaking news kan han nailia US election lama kan beng kan chitlang boka tlemin tlai deuh to ma se mi puiten in hriat chak ani wangin chapchil takin video kan han bot sailia Attorney General William Barr chuan janin dar som le minute somli khan thupek thar ati chuak le ta he athupek ati chua malok hian Trump hian Twitter lama horop puingatin we will win ti ringot aron Twitter pu Trump hian hetinga engemo aron soi hi chuan thu thar dang hian azui deuh zal thina wangin news site thrang te kan han bi kul ngal thuak thoka Reuters News Agency chuan US Attorney General William Barr chuan sanghi somni presidential election result chungchanga in puna le in hekna omjongjong te choble chila investigation langhal vek turin thupek achua hei Trump legal team ten lawsuit and file jongjong le Wisconsin voter ten lawsuit and file tebaka Arizona state an khol man diglo le state dang tam taka in thanna tana an kholman diklo chungchang po a huam don ni in alangani he thupek hi just thren khat chuan an do dalviau na ma se tuntum chu ngenna nilovin order a chhuwa wangin investigation lak ngai nge angai to don ni in alanga naktuk thotan ni atang hian investigation hi kalpuitran hal turin order a hian ajiak ni in Reuters News Agency chuan an puanga ani melnin Reuters hian an puang tel boka kan soi photo ang khan Pennsylvania state hi tuntrum electiona vote kalto dana hian state poimo berjing ami ania candidate panni te hianin battleground state jinga po he state hi an chan thiang lo tluk ania president nina changtur hian he state a hian tundin muna an point and hianin anlak ngai nena an chan ngai angai ani social media ranga janina ringot po Trump hian achak lona apomta tin soi atam khop maya Indian National News Agency uyan chuan election azro nuwa avoi khatna tan voin Sunday hian Trump chuan Twitter election diglo taka kalpui tura anlo in buat sailok na wangin nena anchangani vote share n2 anomlowa observers po anomlo vote data khoi danglam turin ram kalphung le rorel na ti danglam du left party ten anma ni bila company annei anmang tangkai ani tin athu Twitter hian atarlang ania hei hi achak lona apomna angai ni in alanga mase Trump hian apomna lam anilowa an diklona asoilan na jok ania Twitter lam hian thu diklo ani tin dispute ani thu anlo mak ngal bok ani he thu atui thun hi janin thimhlim daruk le minute som pasari velkha ania anua hian thudang ala chu jela he hian soizui a hlo talawa mizote hian social media hian thu kan thedar don hian thuzat ve chau lain finfialova kan thedar thin hian miril ru ati boya dot thu an thu tak khuk puiwak to thina kan sim athalein ahriatani tichuan janin dar sarile minute somli paruka khan Donald Trump hian election diklo tak ania nena kan changdon ani tin aron tar langlea janina vek khan dar sarile minute somli pakua khan Trump hian thudang ron tweet lein fake news media te mita chau nena hi achangani atia ainga ma hi kapom lawa kong zo tur thui tak kanlaneya he election hi chu rintlak ani lautin aron tar langjui le bok ani nimin pialama khan Republican lam hian thuchua anlo siam to boka hunin ala shildon ani tunge thunaina changtu jok chu hun hian minla hriat ti rangtiin anlo soi to boka tin heiba ka hian legal team makroi tu tur Trump hian adin thar to boka heng mi te hi an tha the tho hlea
chungta chu Rudy Giuliani, Joseph D. Geneva, Victoria Tonsing, Sydney Powell le Jenna Ellis te ani hetianga ma anlak mek lai hian an tlom thu lo thedar le hloi thin po hi zona kan don hnem pha viau maya asoi fiana kan ron da tel ngal ani tichuan Donald Trump hian US sana zingdar soma Fox News anchor Maria Bartiromo ima aloyer thar New York mayor loni to thin Rudy Giuliani an interview anei dona mi puiten lo en vek turin asomna zanindar riat le minute somni pakwa khan aron tar lang le bok ani hetiang hi ani wangin Trump hi atlom lawa Republican lampo hi tlom tum loin ma anla chakzoka malak thaidan tur ngai toin anin ro man mek zel jok ania tichuan heng zongjong athlen nu hian WhatsApp lama zona chansen lo Facebook le WhatsApp vela Trump atlom ta ti lam thedar ani chungchanga thu kandonga atlom lo ti lo hrephotila tin ama aya nasazo ka baiturin anin buat sai thu kha kan video masalama khan kan soi to boka Republican Party le unlegal team tenen ma unlock dan tur unreal thu te po kan ron puang to tichuan ma anla ti chu alang zela janina po an malak na awangin kumsang ni som pakwa atanga United States Attorney General na lo thok tran to William Barr tia hriatlar chuan 2020 presidential election vote cheer dan le election kainhoya inpuna omjongjong te chui chiang turin investigation la turin thupek achua hei hi choble chila chui chiang turin tin Reutersian anpuanga naktuk November ni sompanga thotan ni atang hian investigation kalpui ngal turin athupeka hian aziaka he thupek hi Federal prosecutor zongjong te malak na tura thupek ania civil judge lam enroll athiang don lo ni in ahriat bok ani tin zanin lama voting machine diglo chungchanga Chinese company siam an voting machine tamzoka man ani ti thedar ani nasaboka Trump hian state somthum chuanga hetiang khol hi man ani ni in asoya Trump team ta chuan Trump hian vote tam tham tak ama vote tu te ngai vote hi Joe Biden vote machine hian a transfer Donald Trump hian vote tam tak a hlopa ani ti an puang boka ma se chui chian le nem nge na ala om lawa Chinese chips ero hi chu an mangai ti finfia ani towa election an neina an voting machine siam tu company lam hian he chip awang hian thil diglo engma aomlo antia chui chian le finfia na ala omlo wangin kan video a khan an nungbera khan kan ronda telri lo ania hemi chungchang hi zona kan don nual boka wangin kan han soilang tel lo bok ani he thil chungchang nen hian United States Attorney General thuchua hian inzomna anei rin ani bokani tichuan thuchiang aom huna video thar ronda zel kantum donia thu kanla khom trantir hi zanlai pelma ania kan video siam chungin zanlai alo pelman towa voin November ni somponga tia kan soi hi kan lo hrethiam mai don nia in zawain mutui mangthravekule